komad jače biti. Evo pogledaj. Može li Josip doći? Sad će biti. Ajde, Joza. Ovo nema, gledaj dole utega. Pali uteg. Ja mislim da ćemo imati još malo tamo u tu kravu razmaknu. Ko od vas ima... Ne, treba mi kamen. Dole ga vrati. Ja. Još malo robuče. Ja ne kasnim vam tamo. Ajde, ja ću ga dignuti. Ja mislim da je građe onoga. Dobro. Ona je duža. Evo, ćemo tamo dobro. Vidimo ono, ćemo zamisliti. Sve vremeno ovdje su okvire da su naslonjena. Ali to baš nije kućo, nije da ovdje. Gdje? Na koje poziciji? To. Ovako.